Mhix biċċa xogħol faċli li tibni ground tal-futbol fiż-żoni rurali fil-Honduras. Fil-passat kienu saru diversi tentattivi ta' dan it-tip li kollha sfaxxew minħabba l-korruzzjoni u l-burokrazija li sfortunatament jaħkmu dan il-pajjiż. Iżda fl-aħħar din il-ħolma saret realtà għar-residenti ta' Juticalpa. Jikkoordina dan il-proġett mhux inġinier jew perit, iżda Patri Franġiskan Malti Alberto Gauci, magħruf aħjar bħala Padri Alberto. Padri Alberto ilu aktar minn 40 sena missjoni fil-Honduras u mhux biss huwa l-kappillan ta' Juticalpa imma l-unika saċerdot f'din il-parroċċa. Waqt intervista li xandret bi prominenza fil-BBC, Padri Alberto spjega l-iskop ta' dan il-proġett u qal li dan qed isir sabiex jiġġieled il-problema kbira ta' droga u xorb. We were losing a whole generation of youth through that problem, drugs. It's no use now telling a guy, look, don't do drugs, they're going to destroy you. Don't overdo alcohol. Okay, so what? At least now with this, we have something to offer them. Look, there's drugs here and there's sports. Now you can choose. Dan il-ground ilu 4 snin jinbena. Il-bosta sfidi li ġab miegħu sabiex jinbena iktar saħħew li residenti tal-lokal. Padri Alberto qal li huma jinsabu entużjasti ħafna sabiex jaraw l-ewwel logħba futbol f'dan il-ground ġdid. Padri Alberto qal li l-ħolma tiegħu li dan il-ground jintuża l-aktar minn sempliċi logħba futbol. It will be a place now where the whole family can come together for any kind of spectacle, sit down, have a roof on their head and enjoy what's taking place, whether it's religion, whether it's sports, whether it's culture. At least that's my dream. Padri Alberto sostra li waqt momenti diffiċli huwa kien jafda kollox fidejn San Franġisk tas-Sisi. Iżda li żgur huwa l-fatt li dan il-ground se joffri opportunità ġdida tfal fil-Honduras u min jaf, forsi jkun spazju fejn jistgħu jħorġu stil il-dinija tal-futbol.